Bharatiya Janata Party a political party atumpen non malom East Karbi Anglong apen West Karbi Anglong adang a constituency tinalong kachimid me pinpen Bharatiya Janata Party mass joining a jamek kipadupon bom mason tak taksi pini niphai kresir kep pai pai cheklu surini reng koira phoarni lakhain koira pho nilip MSC constituency ka parlo Choki hola indoor stadium open stage along BJP mass joining amai ke padupon pini joining amai along Kyongdung Hampton Pen Congress ASDC AP Chelsea a political party atum amethang asong aphan ning ka chithe kabinet pen ajok BJP a party aphan ho or pidunsi BJP a party Dr. Tuliram Ronghang ke ja song along chingbedun CM Dr. Tuliram Ronghang pen rat aphan ke than pon ke Hemprek ta hang pon bom po lapen development aside ta claim pon bom bo puta than pon lapen long le pota bang ke 1951 anin kana prang pen Karbiang long along ahem arit kithir tang anon tribal atum pansi long le pata ki pipon thek choji lapen 1951 anin kan pen aphi Karbiang long ke bang anon tribal atum pan ke pota pipon thek the pusi rat lam the pa jai pon Pini joining amai ke padupon along man ke do CM Dr. Tuliram Ronghang aluhi sarpo man peng pen chitong dun bang solong MLA EM MSC lepen tim Karbiang long pen chenglok Kyongdung BJP asong pan ke kroyarat atum doan cherap chetu dun si mai mesen pen pichun ponong lo nilepen Philip Tiso report Lotiki News Karbiang long Suri-suri karban terjadilah. Ini buat pilih perhabaran, kerja parti pen, kerja political party pen, dan pilih Bethana party alam COC BJP alam mencoba untuk lakukan sermas ini ada yang elektron mangkit penai elektron ASEAN sir Dr. Program Rohan ke hai elektron lakukan semua yang lakukan kontrol istana long laso winter parliament aho November December laso ho parliament ho tangsam ho parliament ho ke konvek ko kusi itu manchu le chetong na home minister ke itu mana kati itu asola lego si choklo kolong te itu marke dan department nan bakko laten ke sit kira dia dimba ke sit hom kira dia bang ingong sutum sit thurong chakko sit dia bang ke sit ke bang ke lake ingong sutum na thurong gi lake sabat thurong laten ke sit choga bang ke la bang ke ini ke to la basi ala tam batin to so tumi episode si penali ha meti kai pala sabala sir ini pangi ahir ini ala to sini ni kalau kala to ke ala kalau kelas kalau political constitution ala to political alai dalam ke konsi ala kan etina to chilo council sing se aprang 1952 51 aprang ke rang aphan ke longle kota piala se council avelang tapi ni dak lo Kalau mana nunjuk lo, orang mana nunjuk lo, nanti juga tu kan dulu. Beskar biarlah kita tu ni haru kata tu, latihan kita pulungi kita tu pota kerong ta. Nilitin kita hot ke, inglong so atum pen akape ke bangke long le pota. Utimi jenang ta inglong so tu masih. Sita PG dan 1951 dan 52 aprang kira atum konsistensi ada. Kira atum bangsi long le pota ke long cuci latum ke, apa long ya asop long. Kalau tak, sita non kerang ni pada Jharkhand dan sekarang ji, Bihar dan sekarang ji, Manipur dan sekarang ji, Ujaya kalau ni dia solsi, tribal kalau dek, loh kat tribal tu ada India orang mana tribal tu mana, loh kota pinang kota je tribal land ke, kali, mereka tu dia orang alang ibang ke ABC puthan ke, sampai ke bam 2 3 orang kan Mereka 20 lang masih tak lagi sampai ke mana lang pakai North Kachargil district.
Laga pure bang tokolo sampai ke pure bang kita ke Karbi Anglong district. Siapa bang tokolo dah bang ke Bodolen kira-kira area itu bang Karbi Anglong awal posisi dah ke tak lawan constitution dah sih. Lah selang lagi ada banyak kamang huwa saya ingat sih kan. Sana lagi angkat masih kota PSG tu kan ni je bos. Mana 1952 dan 51 lah perang kira tu kalau. Lagi ni kita lalu bisa. Ni kita kok kalau kita. Nona pikiran tu 50 kalau kita mau ada ni kan ni. Kita ni je kan. Apa kalau tu je kilo lagi Cina dah lah. Ni je lagi lampat tu dah terkelah. Atau kan ni dah solo open kan ni cara ramai kilo kan ni lah nanti media lah mungkin. Ye 1951 dan 52 perang kira perang kira ni. Atau Karbi Anglong ke cengke itu ke chairman ta CS. DC dah DC. Lapen ke deputy chairman ke lake Jonathan Pathok lake Asami samune Jonathan Pathok aku. Lasi along le around kan itu ke anguna ba ke 1886 Assam land ekating mesin itu ke soting sekian Karbi Anglong Assam juga sekian lah. Lapen itu juga sekian lah soting dan si konsil ke kimcing dan si laso dongli belang aron lah soting mesin. Ni, nah itu arjulong mah itu na. Kadang kita non private orang ni kita pergi arjulong mana ya. Nah itu kita nak tu. Kalau selang itu mereka itu ni je alam sila kira ada apa bang usia sayang sih. Nah selang itu akan alam itu apa mi pergi kaya lagi dia tu kaya gitu. Kalau alam pun terpun lah, kalau dah boleh pintar lah, boleh kan alam itu kan. Non ke barikha mah jadi kontraktor kan elemen dia. Tumpang di klaim dia hal bukan ini apa dia, government berkabar dia. Lasilang tu dia cuma shooting dan cepat tangkap itu. Lasi milik bukan ke sergi election orang tangkap lagi pusing itu. Oh, besar lah. Kisi pun dia pandai sih, beri pun.